Erik. Kipar dela kipe? Erik. Nika je. Majhne in velike. Sem videl. Kipar dela kipe, majhne in velike. Lej, ali rečeš kipar dela kipe in potem majhne in velike ali pa vse skupaj. Ne moreš kipar pa se obrniti, ne gre to tako. Kipar? Ma? Rečeš kipar dela kipe, majhne in velike in se obrneš. Kipar dela kipe? Erik. Majhne in velike. Obrneš se s celim telesom.